svima ljudi. Bog dao. Bog dao. Dobro. Možda je dušak. Nije dušak, je do stomaka. Mitar je danas ovdje u duploj ulozi, ispred izvještača, ratnih izvještača i snimatelj. On je predstavnik ratnih izvještača. Dobro večer svima, ja vas pozdravljam, evo mogu reći slobodno, dragi prijatelji, dobrodošli, jer 5 godina već da se družimo sa mnogima, vama sam svakodnevno u jednoj dobroj komunikaciji. Hvala gradonačelniku što nas je večeras ovdje okupio, pa evo, poštovani gradonačelniče, hvala, poštovani naši uvaženi odborniče Nebojša, hvala vam svima što ste došli i evo, napravili smo ovo večeras druženje nakon, ne znam da li smo to ikako od kad sam ja na ovoj poziciji, pa evo, hvala svima još jednom. Koristim priliku uz ovo da vas pozdravim, evo da upoznam i gradonačelnika i vas sve što smo planirali u ovoj godini u budžetu grada Banja Luka, sve smo prema vama ispoštovali, sve projekte smo realizovali, naravno uspješno i nadam se da ćemo sljedeće godine nastaviti ovako dobru saradnju. I iskoristit ću priliku da vam čestitam sve novogodišnje i božićne praznike i živi i zdravi bili i pitaću vas prije nešto gradonačelnik uzme riječ, ima li neko ispred vas i u ime vas svih da kaže par riječi za ovo večerašnje druženje. Ajde mi vas pozdravimo. Ja ću se malo glasnije pričati. Bog, braće i sestre, Bog ti pomogu. Gospodine gradonačelniče, hvala vam na organizovanju ove druženja. Prvi put, otkad ste i vi gradonačelnik, da je ovako neko okupljanje, da se neko sjetio svih udruženja, proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata, mogu reći slobodno ratova, jer ovdje nas ima koji njegujemo tradiciju još od 1800 i neke godine, da je okupilo sve udruženje na jednom mjestu. Hvala vam za razumijevanje, podršku koju date svima našim udruženjima, našem radu, pogotovo kroz odeljenje boračko-invalidske zaštite koje gospodin, mogu slobodno reći, naš drug Radvoje Majstorović ima razumijevanja da nas svi sasluša i sa svima porazgovara. Posebna zahvalnost, ono što neki drugi nisu imali, ne samo na nivou, ne da govorim, državnom, na nivou drugih gradova, a tu je razumijevanje i poštovanje lika srpskog vojnika i njegovog djela kroz istoriju. A tu ste pokazali onim prvim činom prije jedno 3-4 godine kod polaganja vijenaca za dan grad Banja Luke, da su prvo išli porodice poginuli, pa onda boračka populacija i posle toga ostali delegacije. Hvala vam za hod čast. Prvi put smo doživjeli da smo se poklonili onima pravima kojima se trebamo pokloniti. To su porodice poginuli. Majkama, suprugama, djeci poginulih. A posebno vam hvala na istrajnost i izgradnju spomen obilježja za sve poginuli u ovom zadnjem odbrambeno-otadžbinskom ratu i što je uzeto u obzir, znači mi smo krenuli tu inicijativu da to bude samo grad Banja Luka, država je prepoznala i to smo proširili malo više. Nadam se da će spomenik biti otvoren sada. Saradnju imate, ja mislim, sa svim ovim udruženjima ovdje koja je na ovu stranu. Gospodin Raduje kaže ispošto, ali mi voli da vi to sve puta 2, 3 u narednoj godini uradite. I hvala vam još jednom za sve. Već puno zahvaljivati gradonačelniku i dužt kao Goran Grahovac, on je sve rekao, ja se zahvalim samo što je postavio Radivoja Majstorovića za načelnika odeljenja boračko-invalidske zaštite. Bravo. Znao i da će da bija počvane. Ovo je za gradonačelnika. Donijet ću ja tamo, donijet ću. Znači, imamo za načelnika jednu monografiju, naš gradonačelnik je dobio monografiju. I imamo za odeljenje boračko-invalidske zaštite jednu našu paketu za svu saradnju koju smo ostvarili sa njima
Za sve ovo godina kako je radio načelnik. Evo ja ću uručiti gradonačelniku. Jel ima još ko da priča da nije? Ja sam, izvinite, samo da završim, znači ono što popali se daju, nadam se da ćemo i mi nešto dobiti, jel? Načelnika, Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova. Ovdje na ovom skupu ima nas jedno 12 iz ovog udruženja koji su isto prisutni su po nekim drugim udruženjima. Treba da je tako. Ovo teško nešto, hvala Gorane. Nisam ovo očekivao, ljudi. Ja nisam ovo očekivao od vas. Evo i Šaka ima nešto. Ja bih kad sve pozdravio ispred udruženja boraca 16. krajiške motorizovane brigade. Šaka, daj mi smo već Radivoju uručili monografiju, nismo imali prilike gradonačelniku da uručimo ovom prilikom. Želim da mu se zahvalim na pomoći koju je pružena iz radnje ove monografije i da saradnju što kaže bude i dalje na nivou koji do sada. Hvala srca. Hvala vam ljudi. Naravno ovdje su suveniri 16. ambulent, majica, kačke i još 16. Hvala vam. Hvala gradonačelniku. Bog vam dao, hvala. Načelniče, želim da vas pozdravim, da vam poželim naredne praznike, da u zdravlju i veselju provedete i u napretku. Hvala vam. Da će Bog. Imam za vas jedan poklon, to je sa 30 godina prijateljstva sa Crnom Gorom i Srbijom. Slavili smo to u Vrbasu, Bečeju i, oprostite, samo malo. I tom prilikom su domaćini izradili jednu plaketu. Zahvaljuju se gradu Banja Luci jer su 5 puta dolazili ovdje u obilazak našeg grada i iduće godine, znači 2006. mi smo domaćini, dočekat ćemo 7 gradova. Tako da je to jedna uspješna saradnja, vrlo lijepe utiske nose odavde i zato su gradu Banja Luki poklonili plaketu. Hvala srca. Sve najbolje. Živjeli. Hvala vam. Bog dao, Bog dao. Sreći je vam aplauz. Aha. Ja zahvalim ovome jednom divnom čovjeku, načelniku gradske uprave za boračku i invalidsku zaštitu, što je ovdje nas skupio sve. Gospodinu Majstoroviću. Stvarno, on je čovjek koji već par godina to pokazuje kako ima razumijevanje prema borcima i prema svakome. Eto, Radivoje, ja odajem ovo dužno poštovanje prema tebi, prema Drašku, gradonačelniku i tako. Pomaže Bog, dobri ljudi. Bog dao. Ja vam se izvinjavam, malo je teško predvidjeti, trebao sam u 4, ali dobro. Ja vam želim prijatno i ugodno druženje, jelo i evo, drago mi je, jedna lijepa praksa. Žao mi je što se nismo sjetili ranije da ovo ide, ali mogla bi biti jedna dobra praksa. Da se ovako susrećemo, da razgovaramo i da razmjenjujemo mišljenje. Danas ja predlažem ovaj zakon o izmjenama, malte ne ukidanju igara na sreću. I onda čeka čovjek kad će doći na red i to. Pa imamo ovaj novogodišnji bal gdje se mi svima zahvaljujemo na ovaj način i onda mi je teško predvidjeti vreme. Oprosti, ali evo, drago mi je da smo tu i da imamo priliku na kraju godine da sumiramo i izvršimo neku rekapitulaciju onog što je urađeno, šta treba dalje u tom pravcu. Ja se vama neizmjerno zahvaljujem na jednoj dobroj saradnji. Ja sam mnogo iz ove saradnje naučio i evo, krenuo bih od svog prijatelja, jednog iskusnog, dobrog domaćina, načelnika i seljaka. Nema vojnika srpskog do seljaka srpskog. Tako je bilo kroz istoriju i možda je Bog dao da ja nekako prepoznam ovog čovjeka koji je seljak, naš iz Bronzanog Majdana,
a seljak je najljepša srpska riječ uz domaćin, a on je seljak i domaćin čestit, koji se ovim mjestom nije pokondirio, da je možda svima po volji, čovjek ne može nikako. Ni Bog nije. Ali da hoće svima da udovolji, to je 100%. I siguran sam da, evo, nek mu Bog da zdravlja i šta možemo uskladiti sa ovim zakonima i zakonskim propisima, ali je čovjek, naš Majstorović, je 300% u ovoj priči. 300% u ovoj materiji, kao što je svako od vas baš u onom udruženju kom se posvetio. Da li je to prvi teški rat, drugi teški rat, da li je to posljednji odbrambeno otadžbinski, da li su to bilo koja vrsta iskušenja koje je srpski narod prolazio. Ja bih volio da naš brat, prijatelj, načelnik, čovjek od koga ja puno učim, on je, ja sam na njemu vidio, i stidljiv, i snishodljiv, i uslužan. Mislim, treba čovjek stvari nazvat pravim imenom. Ja to stvarno u njemu vidim i živi od 0 do 24 sata. Ovo i evo, kroz moje iskustvo što sam vidio, smatram da spada evo u red ljudi koji smo najbolje moguće odabrali. Druga stvar, evo nekako ljudi, navršava se 5 godina od naše priče o centralnom spomenu obilježju. Sjećam se ja i svih vas iskušenja i svako od vas koliko se izložio kad niko nije vjerovao. Evo Rogiću, kad sjetim prvog sastanka dok se nismo znali, pa koliko je bilo predrasuda i tako dalje, kako ćemo, pa se me tiho podržali, pa glasno, pa javno, pa mudro. Kad se malo prećutali, ideja je bila ne da ne kažete šta namjeravate, nego da se svi ujedinimo. Pa prvi konkurs, pa kad nisu dali novac u budžetu, pa nerazumijevanje, pa da se prisjetimo da je trebao biti referendum da spomenik ne bude, pa da ne bude na onoj lokaciji, pa da bude ovako, pa bude onako, pa nije nacionalni, nije državni, pa su mi rekli, aj nek bude gradski, pa ćemo ga mi doći to sve. I ljudi, šta da vam kažem, juče mene zove ministar, već smo mi malo i njih zvali više puta, kad možemo, reko mogu, dolaz odmah. Već je krajnji rok. I ljudi, on dolazi, mi pričamo o ceremoniji otvaranja. Priča je završena. Uspjeli smo. 30 godina, ljudi. Toliko iskušenja. A ovih 5 godina nije bilo dana da ovaj čovjek i ja i moji saradnici zajedno s vama nismo mislili o svakom detalju. Bilo je tu tako teških odluka. Bilo je i potpisanih odluka bez para da se radi. Bilo je sa izvođačem i na dođem ti, ali samo da se nikad ne stane raditi. I evo, malo je meni žao, ostaće ovo među nama. On kaže, aj da bude 8. Ja kažem, aj stav 9. Baš 9. Ali dobro, mi ćemo knjiž da je 8. i 9. Uglavnom 8. i 9. uoči Svetog Stefana, uoči Dana Republike, ali Dan Republike i 7. 8. 9. Božić, ajde. Sve to kako treba. Ja sam predložio, nekako razgovarao sam, neću odati imena. Kažu meni tamo neki ljudi, aj da bude par stotina. Ma kakvi par stotina, čovječe? Nas ne bude 10.000, nemoj da dolazimo. Ma ljudi, molim vas, ja ću zvat koga god. Načelniče, obavezno svaki uposlenik u instituciji grada, od najmanjeg do najvećeg preduzeća, mora imperativ doći. Ako tad nećemo biti svi, ja ne znam kad ćemo. Ako to nije najsvetije i najvažnije, ja onda sam pobrkao lončić, ja to tako doživljavam. Zamolio sam jednu stvar, ovaj čas hodi da bude tad. Da se glavnom ulicom svi predložio sam i ne vidim razlog. Ako vi to podržite, to će biti. Sve porodice moraju sa slikama najmilijih. To je to. Ja sam predložio da bude govornica, ali će da vi svi biti uključeni u organizaciju. To je bio moj jučer zahtjev sa ministrom. Organizacioni mora biti, ja mislim, u petak sad. Kratki su rokovi, trebamo svi sjesti i svako da izloži kako to vidi. Ideja ispred spomenika govornica, iza stoje, znači govornika, kogod budu govornici, reći ko će biti. Iza stoju institucije. U smislu rukovodstvo Srbije, Srpske, grada, crkve. I jedni po jedni se obraćaju. A prvi redovi su porodice poginulih i ratni vojni. U tom smislu čast da imaju stolce da sjede, svi ostali građani oko spomenika stoje.
Prijedlog je, naravno, da se neko ispred porodica obrati. To trebate opet vi odlučiti. Ideja je da to bude neko iz porodice, ako ima gdje više stradalo, da je još živ. Zbog snažne poruke. Sve to njegova patrijarh dolazi, pozvan je predsjednik Srbije, ili on ili njegov izaslanik, rukovodstvo Srpske, i evo kao neko ko je od prvog trenutka zajedno s vama to najviše sprovodio, vjerojatno će ja imati čast da nešto kažem. Moj je bio prijedlog, oni su rekli da će biti samo jedan vijenac, meni je to u redu, načelniče bili se tu, načelnik je rekao treba grada, pa grad je Srpska, ni ne treba. Jedan vijenac Srbije, Srpske, simbolično jedan, ima smisla. Moj je bio prijedlog da ipak jedan ide ispred porodica poginuli prije toga i ratnih boraca. I da vi zajedno nosite taj jedan, jedinstveno, oni koji su se borili i preživjeli, oni koji nažalost nisu, simbolično jedan zajedno, ujedinjen i jedan Srpska Srbija. To su dva vijenca koja će prva položiti, nakon što se spomenik osvešta. Ideja da velika dva centralna stuba budu pokrivena zastavom trobojkom i da svi zajedno, i porodice, i crkva, i Srpska, i Srbija zajedno prevučemo i da to bude otkriveno. Otprilike to je neki koncept. Trebali bi doći vi sa predlozima ideja, taj hod časti. Ja sam rekao, mislim, treba se odraditi perfektno, da ne bude da je neko izostavljen i uvažen. Ideja je moja bila, znači prvo porodice hodaju, prvo se porodice obraćaju, prvo borci, prvo vaš vijenac, pa onda institucija. Čini mi se da to ide u tom pravcu. Ali možda u nečemu i griješimo, zato očekujte da ćete biti pozvani četvrtak, petak, kratki su rokovi, pa opet u ponedjeljak, pa opet u srijedu, pa opet četvrtog, petu, mislim, sastajećemo se dok ne bude perfektno. Ideja, ja sam zamolio rukovodstvo Srpske, sve ljude naše, ako mogu reći one koje poznajem i oni koji su mi u policiji, mislim kojima sam ja u policiji simpatizer ili šta sam, kogod, svi dođete. Po meni, uz veliku ljubav prema defileu, uz veliku ljubav prema svečanoj akademiji, sve ovo podređeno ovom. Ovo je sad i nikad više. Ne otkrivamo dva puta. Dalje će biti polaganje vijenaca svaki put tada. I to je naše viđenje. Prema tome, ja vas molim za zajedništvo, za jedinstvo, za taj se dan živi, 5 godina radimo, 5 godina ja vas maltretiram, zovem, borimo se. Vi znate koje su struje bile protiv i vi znate ko vas je zvao da preokrenete se. Hvala vam u ime naših ljudi koji dali život u ime Republike Srpske. Tako da, jednu etapu smo zajedno završili. Stojim vam maksimalno kao čovjek na usluzi i raspolaganju. Ja vjerujem u srpstvo svim svojim bićem, vjerujem u pravoslavlje, vjerujem u svetosavlje, nemam drugu zemlju, jedina je Republika Srpska, krvlju natopljena, stvorena. Kažu da čovjek umire onda kad prestane stvarati. Vi ste stvorili Republiku i onda ste vječno živi. Ali moramo i dalje stvarati. Zaista dalje stvarati. Želim da vam kažem iz prve ruke, nimalo politički, onako ljudski, Banja Luka je premoćna, presnažna. Da je bilo, ali ima razlog što nije bilo. One druge, kako bi je nazvao, opcije, strane, koja zove Skupština, samo će ovo, ali doće taj trenutak. Garantujemo par stvari. Da bi budžet Banja Luke danas bio 500 miliona, pola milijarde, to je kapacitet ovog grada. Banja Luka je sila, ima pogon, 200.000 ljudi kad se kreće, kad troši, kad ide, uz mnogi još stvari koje smo mogli. Želim iskreno da vam kažem, toliki je potencijal ovog grada, moći ćemo ga osloboditi. Znate što je potencijal? Potencijal je ono što možeš, ali nisi ostvario. Do tog potencijala treba volja svih nas. Zašto vam ovo pričam? Želim da vam kažem perspektivu da jednog dana kada se malo kao narodu stabilimo i pokažemo veću slogu, da u kratkom roku tako možemo budžet našeg grada povećati.
Pa ono što smo pričali u Piskavci da treba izgraditi, da se to uradi. To je prejeftino na osnovu simbolike. Pa onda u čast šargovačkih đaka i ono što treba spomenik i takve stvari. Mi to kao društvo trebamo mnogo da radimo. Mi smo dokazali na primjeru da spomenik nije trebalo čekati 30 godina. I nemojte da za Talića čekamo 30 godina. Generala. Nemojte da 30 godina čekamo za šargovačke đake. Pričamo o različitim ratovima, ali o svemu tomu. I drago mi evo Boračkoj čestitam da manje više svi spomenici koji su trebali u naseljima mjesni su evo u jednoj završnoj fazi, ako nema alterne 100% završeno. To je dobro. Jer ova generacija to mora iznjedriti. Jer ako mi to sad ne uradimo, treća generacija koja možda tek danas se rađa kad ja ovo pričam, ne može imati ovu svijest ako mi nećemo kroz te spomenike to otvoriti i tako redom. Privrženi smo tome. Nažalost, prirodnim procesima, životom koji ide boraca je sve manje. Godine dolaze. Od rođenja do tragedije, do ranjavanja. Životni vijek je takav kakav jest. Sevap se tim ljudima odužiti. Mi moramo dole u dnu spomenika centralnog izgraditi muzej stvaranja, a ne spomen sobu. Spomen, kakav muzej stvaranja. Dole imamo 50 metara. Znači ima kvadrata dovoljno da se napravi pravi film, pravi muzej ono što jest Republika. I Denis Bojić ima takvu ideju, treba ga poslušati i podržati o tome. I to nema pravo dugo da čeka. Kao i vizuelni arhiv stradanja. Svaku majku, oca i borca snimit da svjedoči o ratu. Jer jedno je kad je u knjizi Lipa, kad je video, slika, ime, zvuk, glas, to je vavijek. Moramo na tom raditi. Imam kao mlad čovjek emociju i prirodne i vi razumijete. Em sam Srbin, em sam rođen u Republici, em neću nigdje dalje ići. Em je porodca, pognao borca, em hiljadu takve stvari. Ja želim jednu stvar, evo načelniče, ajde još ova godina malo je teška, izazovna, ali ja osjećam da će dolaziti bolje godine, kad će biti više jedinstva onog i institucionalnog i političkog. I ja se zato svim bićem boriti. Budžet boraca treba povećati s aspekta da sve ove ciljeve ostvarimo. I na kraju, ja imam jednu ambiciju, da s ovim čovjekom vi taj budžet kreirate kad pričamo o Banja Luci. Naravno ima toliko, ajmo rasporediti najbolje. Ajmo raditi ono što treba. I to je jedina zamisao. Mislim da isto tako način mi smo počeli s tim, ali moram biti toliko istrajni. Svim našim borcima kojima se sudi. Svaki dan do Sarajeva, 3 put dnevno, 3 put sedmično. Gorivo naprijed, nazad. Mi smo izdvojili neki 20.000 sad i to. I to treba pogledati više. Ljudi ostavljeni na nemilost. On se nije borio za sebe, brani ovo, presuđuju mu i ostale stvari treba podržavati. Mislim da je to naša dužnost. Da budemo svi za jednog i jedan za sve. Ovo je priča u koju ja duboko vjerujem, da je moglo više može, da može više može i ajmo po tom raditi. Slušat ćemo vas, dajte prijedloge. Evo, na primjer, za šargovačke đake smo već uradili projekat. Pa ćemo izdvojiti sredstva, pa ćemo raditi u 2 godine. Što? I spomenik smo radili 5 godina. Pa evo, gotovo. I ove godine kad ozvaničimo to je. Pa ne može proći Sretenje da se ne ode na spomenik. Pa neće moći slava grada proći, pa neće moći dan grada. Pa neće moći dan boraca, pa neće moći slava, pa neće moći slava Vojske Republike. Ne može dan MUP-a. Sve će biti tamo. I ne može nam niko doći sa strane i zajednice međunarodne i druge da ne ode tamo. Vidi se iz svih dijelova. Vaša i želja je bila i mi smo je pošli da to bude tamo. I evo, to je dokaz. Ja mislim da vidite možda, to ćete vi procijeniti, da li smo od svih koji vode grad, možda je o nas dvojica najviše povukli za ove određene stvari. Ako nešto nismo vidjeli, nemojte zamjeriti, nisam vidio, jer sam opterećen, evo, 100 drugih stvari. Od toga da skupština ne može imati jednom godišnje do 1000 drugih nekih problema. Moramo se za zemlju boriti. Za djecu sve uraditi. Vi ste vidjeli da ja se oko tih tema ne šalim. Oko kockarnica, kladionica. Mi ne možemo imati vojni rok, vi to dobro znate, tako, ali možemo imati civilni rok. I mi ćemo u Banja Luci uvesti civilni rok. Ja volim da mi to podržite. Civilni rok znači sve sem puške. U prevodu. Pasulj, gra, to jeste luk, vježbe, ustaње ujutru, trening omladne, završi srednju školu, civilni rok traje 6 mjeseci.
Čim završi srednju, napuni 18 na 19 godina, 6 mjeseci služi civilni rok. Da učimo omlado da se bori poplave, elementarne nepogode, zemljotresi, snjegovi, sve što se može desiti. Da budu jaki, da gradimo naciju i karakter kod mladih ljudi. I u redu, jer da budu obučeni, pa jednog dana vidjet ćemo. Možda od civilnog može biti da jačamo, ali ajmo raditi što možemo. Ja mislim da je to karakter nas izgradilo. Danas mladi ljudi, od 365 dana, on je 130 prehlađen. Kad zagalamiš, on dobije stres. Mislim, to slabi smo postali. Tražimo izgovore. Treba jačati omladinu. Uniforme djeci u škole, ukinut kockarnice, kladionce, bez izuzetka. Uniforme nek nam budu jednaki. Ove društvene mreže ograničite budalešne. Sla djecu u prirodu. To treba da bude. Ove bljuvotne što nam plasiraju, reality programe, sve zabraniti. Republika Srpska može da bude jedan zdravi inkubator. 25.000 km se nam dali. Zdrave površine prirode, šuma, potoka se odbranili. 25.500 km kvadratnih. Nas je 700.000. I mi krojimo zakone. Niko nam ne brani. Ni za kockarnice, kladionice, uniforme, civilni rok, boračke dodatke, nacionalnu penziju za majke, besplatne placeve, podrška, sve drugo. Sve do nas. Ajmo to ljudi raditi. Evo ja ću zato ne biti previše ovdje jer odu u skupštinu. Mi smo sve predložili zakone za to. Pa jednog dana će biti 83 poslanika ili 42 koje treba dići ruke. Jednom će to biti. Možda su i sad tamo. Ja ne vidim razlog što neko ne bio. I znate koliko ovo košta? 0 maraka. Da se sve ovo uvede. Zdrava hrana djeci u škola, nema priče. Zdrava omladna plus civilni rok. Plus, ja sam okupio jedne profesore, jednu grupu ozbiljnih profesora. Da izvršimo reformu obrazovanja. Ako imate djecu, unučiće pa se kroz njih nešto vidjelo. Mlad čovjek ne može stići ovo gradivo, nauči koliko je to bolesno. Od ameba do, ne znam šta sve ne uči. Paleozoik, mezozoik, ošao 5000 godina u prošlost, ne zna ništa ovom sada. Predmet rodoljublje. Da ga naučimo šta je bolan otačbina. Da za nju živi, radi. Da je patriotizam porodica, ljubav, ćirilica. Reforma obrazovanja i to. Ja živim da se to desi. Nema šanse da budu su. Ako vaše iskustvo i godine što imamo date podršku ovim idejama, ja ovo planiram, daj Bože snage u par godina da sve ovo sprovedemo. I onda da svijet prepisuje i kaže najzdravija zemlja na planeti je Republika Srpska. Po ovim mjerama i tako. To odgovara našem karakteru. Ja bih da idem u tom pravcu. Neke smo lijepe pomake napravili, radimo i tako dalje i tako dalje. Evo, malo sam ono što vi radite malo ovako skrenuo, ali nadam se da ste me razumijeli. Zato sam da radimo zajedno, da se odužimo svim onim koji ovakvim dobrim odlukama. To je najbolji način da se odužimo onim koji su dali život za ovu zemlju. To je njima najveća hvala. Njima je najveća hvala ako se ne svađamo, njima je najveća hvala i slava ako se ne dijelimo, njima je najveća slava i hvala ako ovu zemlju i njen vijek produžimo vavijek u budućnosti. Tad smo ispunili naš dug. I ja to vidim kao naš danas zadatak. U to ime, u ime Banja Luke, u ime ovog divnog načelnika, nekad poslanika, danas našeg odbornika, svih vas s kojima sarađujem, evo i mojih saradnika tu, ja vam želim sve najbolje. Želim da nam naredna godina bude bolja nego ikad. Po svim ovim stvarima koje ćemo raditi, želim vam zdravlje, sreće, želim da ovaj ručak na večeru bude tradicija, volio bi da se okupljamo, računajte da sam tu za vas, ali ajmo sada u kratkom roku da ovaj 8. i 9. januar napravimo najdostojanstvenim, jer je ovo istorijski trenutak. I zahvalite se Bogu da ste ga dočekali. Zahvalite se Bogu da ste doživjeli, jer ipak mnogi nisu. Moja baba hoće, moj deda nije, ali vidi se to i osjeti. I drago mi sam tu s vama, sve srećne praznike želim da ih zajedno dočekujemo. Dajte koju porodicu treba obići, dajte šta treba pomoći, dajte da radimo zajedno i ako ovo bude samo jedan još novi početak svih naših još većih planova. A ovo danas što je, a ne što prije, je odrazi našeg sazrijevanja. Ja sam mlado sve ovo ušao, trebalo mi je mnogo osjećaja da izgradim za sve, ali
mislim da je ovo sad onda kada treba. Biću tu još sa vama, nemojte zamjeriti što ne mogu do kraja ostati. Čeka nas taj zakon, mislim da je važno da ove već stvari se usvoji na kraju. Zakon o legalizaciji, mi smo ga pisali, on danas živi. To je moj prvi zakon koji sam kao gradonačelnik uspio u Skupštini gdje nemam većinu, a smo uspjeli. Drugi zakon je zakon o stvarnim pravima. Šta to znači? Da porodice poginulih boraca, višečane porodice i samohrani roditelji mogu od grada dobiti besplatan plac. To je taj zakon i on će biti usvojen danas. Prošao je, dobio potrebnu podršku i ljudi će dići ruke za to. Tako su danas obećali. Možemo dati plac, dajemo besplatnu građevinsku, pričak za vodu, za kanalizaciju, projekat za kuću. I to je nekih 55.000 maraka podrške za porodicu. Znači do prije godinu, dvije to je bilo nezamislivo. Prije 2,5 godine smo predali u Skupštinu, evo tek danas. I to je život. Sjeme koje danas posiješ u crnu zemlju ne vidi se. Ali ako dobro zalijevaš, ako se trudiš, nikne najbolje moguće drvo koje ne može ni jedan tsunami, tornado, vjetar da otkine. Tako i ovi naši zakoni. Ono što smo posijali prije 5 godina, to je ideja da se izgradi spomenik. Eno, danas je nikao. I nikad ga niko neće skloniti od toga. Živi, zdravi bili kako radili, Bog pomogao. I
si, svo sreće bilo da ti, a ti, sreće Ajmo! Hvala.